of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Ya, patalo fatu, malo lavar soifua, dine fiafi, patalo fatu ai le paia ma le malu stato tunu le swafa man malo Yesu Keriso, lo tanto li mu tanto faola te melu tu soifua ia malo ne yola fo dine fiafi e le to so ino le tanto pulo kalame, por tanto Bible Study ia so lua te tasi le tu lai valu ia tonu wa vea fo nei pulo kalame ma nei fo Bible Study se fa manuanga ia te oi ia se fa manuanga fo ia te amen ia ele tatununga to te reni si o tau whapeona whamanuaina ele ngato ainga o tau loto ele ngata loto maftanga male atua e ala le le tātou talatala noa i le upo le atua ia whaatasi fu imaranisi le tele o polo kalame o lo whapeona whaatinoina le auso i lunga o le ala leo o lo whapeona iai anisi o le auso mo whai alantou live stream vi ia le atua ahuane i ngata lo tātou wola sa ili ma lo tātou wola taulongolongo ia wa le upo tuspa ia whamai
e tupu le faa tua i le taulongolongo o le taulongolongo le ile afiongo pa ia le tua o le nau ta inga fo le na o le tātou pulo kalame ia faa pio na lunga le tātou sāvalinga ma ia mo tātou maftanga ma le tua e ala le tātou tātou noa i lana upu ia ma faa soa fo i lana upu faa talo faa tuai ua ma fai on avatua le pulo kalame ma faa tino ina nei Bible Study ia i le lango mahalosi fo i o pā anga le tātou Kevin Life Ministry i lātou o lo whaapea le ngato i lātou no whatatalo. A whai o lo e share ina le tātou pulo kalame lungo lau timeline. O oe lao risi pā anga le tātou pulo kalame. I lātou umalava o lo whaapea o na mafuta mai ia o te ngalue atu. O lo e ngalue mai ia ma tātou ngalue whaatasi e tufa le upo le atua. Amen. O le whaamahalosi au fo le nā mo au. Whaamahalosi au nā mo oe. Te lo isi teimi o te maua ia se upu mai le atua ono seisi sa whaapea na ia share ina le fo le pulo kalame lungo lana timeline. Ia sa whaapea lao na maua i fo ia au ia se whaamanianga mai nisi o le auso o lo whaapea no la tu la ngaina le upo le atua ia whai o oe ia e me te le tango share tātou Bible Study nei a fiafi ia vea fo se whaamanianga i se uso mas tua whawhine ia po se si fo i o le a maua le a wanoa i mafuta mai ai. Amen. O te lolo whaanga solo le tātou pulo kalame ala te talo mua ia na toi wawela i o le tātou pulo kalame ne fiafi le tua le mātou te mavi i ala awa fio i loa lofa mlo wanga le leile nei ua mātou toi aulia mai le nei tu la le toi amatali o le mātou pulo kalame tama mala aulia lo wanganga o oio le tua o lo mātou tama o le ona mea uma o le ona le poto umalava ma le malosi umalava au mai le poto i mai la awa fio whatangi si ai lo wanganga, te tala la mātou whaalongo, te tala o mātou mata whaaleanganga i o mātou na ngona, ia whaapiono mu o mātou loto a o mātou whaalongolongo, a o tala ina fo i lau o fionga tama, lau upu tama o oio le whaia o ngasili, e te a o ima whaatonu mai a te mātou ngalue mai lo wanganga, ia whaapiono mātou i loa lau upu, mātou i lolo finangalo ina ia mawhaiono mātou whaamalia ina oe mou mātou maua le tauhi ma le se lengo lo mātou wola sa ili la ua fio ta mātou te whaafo ili vi inga i la ua fio ono le suafa o Yesu Keriso o mātou wole mawala au tuai nei amene ma amene. Amen. O le tātou pulo kalame nei a fiafi o te lo whaapeono o tala noa ma whaamatala le atua i le mawhai ono o whaamatala ina le atoanga o le atua. Ai o nisi o a fionga mai a fionga pa ia le atua. Tau mawhai e whaamatala i se upu e mawhai ai ono tātou wa aia le atua te le tātou te le o wa aia. Amen. Malona mahalosi anga ma mea uma le mafu anga e leina foi mele tusi pa ia e le mawhaia e le tangata ai mawhaia e le atua. Amen. O i o le atua whamai woia i loa le unga mai le amatanga na ia whaia foi whaavai uma foi mai o nuu uma e peo le fuefu i ona luma. E ne whamai ea. E le whaatu salia, ia, le lalo langi le tātou te nofo ai. E tango la oe tu iai oe i to tono lalo langi. Luna winga, o oe mau whaafita uli, it's nothing to God. Amen. E le o iai, e matua i le nervous hale atua, pole a lava le lo loto, le na whaafita uli e te oe. E le whaape, e ke i le a kuafa mai, woi, sorry li sana, wole ma whainga o fixinga ngā mea, that's too big for me. No, le aise me le ma whai e le atua na fix. Amen. Sa o tala noa la ia i le asale na te nei. Sa o au mai ai ia le principle le atua, the natural system, le na whaongai le atua, pe na whaongai Yesu, ia le malo le atua, ma whaatusa e le atua, lona malo, i le lulu saito ma le fatu. Na o tala noa i la ia. Wa o wha tala ina le tātou wa onga, ia por tātou Bible Study nea fiafi. O le spiritual maintenance, ia po o le tau mawhaile maintain no wola whaleanganga. Tele nisi o onga, I believe this like, wa tele a tātou mataha upu, spiritual growth, ma le tele o so si o le atua, tele a tātou wa onga, amen. O lo utu inai, ma whaatumu inai la utu, amen. O lo whaapeo na toto, o ile fatu i toto nu o lo loto, amen. So se tā vale lava. E le kei me ke alu e uku lau ka vali. Amen. A e kule pamu e uku lau ka vali. E tau fune isi kei me ke oso i wafu. Ka penga lau ka vali. Maintain lau ka vali. E le kei me ave Yesu i le suau.
Amen. Lau kumu o vaenga uma lava ia. Ele tauna ona utu o lau tavale. Ai foi vaenga te tauna maintain. Mawhaina toe sui ma se i tupu lava. E wha pēnā lo tātou wola wha leanganga. E le o teimi uma tātou te wha longo ma tātou ai le upo le atua. E i fo te teimi tātou tueno no foi lalo ma wa ai ma koe fixing si vaenga lai le ia. Lai mana o mia le toi maintain. Amen. Le ala ye le tātou o fiafile nei. O le toi maintaining o le tātou wola wha leanganga. Ma le tātou savalinga. Amen. Nofo fo imo ma fau. E telo le teimi e le false hope o lo i eitu tonu le tala le lei. Ia po o le wha moenga leo tangata, o le wha moenga se. Amen. O le wha moenga se leo telo tangata, e o loa na pe tupu ina ua le tau nuu. Whaingo fie ina toi fo itua, whaingo fie ina toi se emele upo le atua. Ai o te toi fia alu o te fia tala no ai. Ona e tā ua o whaau tātou o onga whaanga solo o tātou Bible Study i lewa yaso ma lewa yaso. Auane i eise false hope ya te oi. Auane i ei to tonu ya te oi se mea ta o se wha moenga se. Amen. O le wha moenga se. Ona ua toa tele nisi. La tau te wala tau tali tonu ina o le atua e le move le atua I principle o lea o le olanga le nei pe o le principle fo le fo mai e te a fo mai a e le ngalue e te le ai to tele la nisho tangata fa pe ala tau ia ai o le principle na ai na tangata lo langi apalai o le o fa ngaluenga ono lo foi mai ma tou na le tala le lava nga o le nga kuspa ia malolotu a wale o fa ngaluenga e mana o move supernatural le tu yo la tou olanga o la ea in debt o la o tele me o tupu mo me crisis o la o tupu no la tou ola ma fa mo la I le tu miracles ona sea ona o la o se le hope e se le la fo le tu langa le fa mo la tu e ma nei le fainga le fa tuanga ai o tato violating le principle of the natural po o tato le faia le principle na mai le tua a ele ngalue e te le ai ye sa ole le temina a tato fai tau ole tua e ngalue le tua I vavenga e ngalue le tua I le telo temi ngalue mai le tua e fai me tato te e a fo e breakthrough mai le tua I le supernatural. Saule tua try to fix se mea I le natural ina I mawhai ona wha amalia ina lona atali lona whawhine e tali se mana onga. Amen. I le taimi le na ai o le tumutu mungo wha amanuianga le tua e mana o le tua e te ola mo o wola I wha amanuianga le tua wha mai le upatus pa ia o le tua o le anganga pa ia o ia le whaia onga. Amen. O ia le whaia onga. Ai le ise winga o le whaia onga pe a whai te le fia onga. Amen. O to tele yo ni se fai mai. Ya, o le anga pa yo le fai onga. Yes. Ai matuale ai ma se wingo le fai onga. Pe a fai tele alu le vasenga. Pe a fai tele alu le onga. Pe a fai le iso te me te alu le o ino e. Right? Fa pe na fu la tu sa lava pe te fai mai o le anga pa yo le atua o yo le fai onga. E te le loa se me mai le atua. Pe a fai le iso te me te alu te nofo ma esu e la fiong pa ia le atua. Ai se ia o atu le anga o le atua ia te oi. Amen. Pe no fai atu e le false hope le nei fa pe lava tangata ia o le anga pa ia nga lo ngofo lava e kango mai kus pa ia fa ka ki lunga o foringa o nga supernatural ia na alu le upo le tu tonu o lo mafu fa fa pe nisi ainga le kango au mai kus pa ia fa ka ki lunga o fa o nga e moala ia le upo le tua no ele o le principle na tu pa ia se ilonga supernatural. Amen. O le tele lo tangata ua tilo le supernatural o le move le atua, which is e mawhai le atua na move supernatural. Aua lato violatinga le principle of the natural. Le principle le atua e ola ai tangata I le olanga le nei pe no whamitalaina ina ua whai le atua le lalolangi na whai fo I le atua le tūla fono le lalolangi na whai le atua le tūla fongo e ola ai le whērua I le a le tūla fongo le la le teimi oso ai ma le teimi ngoto ai o le ta milonga le lalolangi le la na whai le atua le tūla fono na whai le atua le tūla fono le masina ma lana fo I whata mirosanga na whai fo I le atua le tūla fono le a ole malama ma le pongisa. Right? Na whai fo I le atua le tūla fono le gravity.
fai fo ele tu ele fo ele tu la fono yo tato tino a fai te loa ole tu la fono the gravity na fai ele tu a wala ke breaking le law of gravity a we te alu lungo se me ma lunga kan fai le ke punga ilalo e test le tu le nta fai ti apollo ya yesu ala tau ma fai e break le law of gravity e break le law of natural le me na fai ele tu a woni breaking e sesi e mafuala ona saule atua supernatural ona wa break e tātou le loa pe tātou te le ola ina le tū la fono le natural na mai e le atua tātou te whiolai ona tātou tau mawhaila ia e spiritual uma mea uma a o le tele o mea o blessings a le atua ia tātou ola ina ia lea ia le vaenga na au mai le tu e le false hope sai tonu le au o le fo le au so o Yesu na fa pe fo ona la vei fo ia fo ia Ioane a tonga mai si tu si le fo no fo mata to fa ma fo fo ngai amen o mea uma lava e taula le tatou sa valinga i le upo le tua o le false hope la lo to fo i to maintain le tatou wola fa le nganga ia taula mea uma o lo fa tu tuanga i le upo le tua aua i taula lau tautonunga ma lau whaatuatuanga i se launga. Po o se silava mea, if it's not in the Bible, o lau wha maalosia te oe aua. E iei le teimi e to o tele nisi e foi. Nā tau te violatinga le principle la le tua. Tau ma whai e si kipi lea, le principle lea le tua lea, o le lulu ma le sele sele. Le tau mawhai tangata e tau mawhai ea, e la unga ina le tūlanga o supernatural lea tua, ai misi ei lea, le tātou wola i aso whai so. Le tātou me whai lea aso, ma lea aso, ma lea aso. O inala, o leo tu toe fia fo i tua nai teu mai vaenga na. Awana i eskipi na vaenga na, o ne mana o lea tua e te ola i le blessings, a la fo e mana o lea tua e te ola i ana ta iala ia. Amen. I ila, i le tusi lea, a Ioane, o le tusi lea Luka, o i le lau whamatala ina atu se awa onga mai i, ia Yesu, o le false hope leo Ioane, Ioane le papatiso, right? I le teimi o Ioane le papatiso, o le teimi lea laua loka Ioane lai le wharepuipui, ia o te loa i su e ngā nisi o le au papoto le tuspa ia. E ilo lātou tautonunga pe o i le ono māsina taluna lota ia Ioane. Right? Ai, ua tupu le masalo ia Ioane. Mana tua autou o Ioane, pau leo tangata i tonu le tuspa ia, mai i tua atu al whenga tua, o Ioane fu meta le tuspa ia na whaahu ue le nganga pa ia, i tonu le manava o lona tina. O lala, o le teimi lena le sa Ioane ma fo mai na ngoso le tama le ori. Na whaau ua le nganga pa ia Ioane i tonu le manava. Le ima se perofeta i tua na whaau se nganga pa ia tonu le manava, pe Ioane. Le fo mai o le la o mai i, o Ioane lai lono o langa atoa, e le peile o langa o Ioane le o langa o tātou. Na tātou whiola i funga tausi tātou mātua. O le o langa atoa Ioane na ola i le vau. A tonu na whanau mai Ioane whamatala lo i lona ta māmono na tina, ia le whaaringa i tonu a le atua le teimi na sauai, whaari ia fo, ia le angelu i lona ta matau ia o le whanau mai le tamo, ia le alanga i le vao, ma whatau nuu ia perfetanga fo, a le tuspa ia, ma ia Isaia a tonu na whamatala iai, na avela i o le tamo rale, na ola i fo le tama le vao, e le tantonunga o, o le au sue e una le si tribe i so va elu e tangata no nofo le va o vaenga ia o kama ia la tau te tausia le tuspa ia le whenga tuai the Old Testament e fo no le mea e matua e matua i lato whaia lava pe lato te tū mau i tū maanga wha iutaia le lai whameo vaenga i o tangata i tutono le vao e peo inale na o leile tamale oi foi o Ioane lai lono langa atoa, ele i peo kako i kako Facebook ma mail freedom. Pau lava le mea Ioane, he was like focus i le callinga le atu lono langa, o le tusi atoa lava ke longa ngaskaki Ioane, le kusi a Isaia, o mata upu uma, e whaatatau i lona vala awina, o le mea na vala awai o ia ele atua. Amen, o le mea na vala awai o ia ele atua.
O le tele la o le olanga ato Iohane. O langa delicate lea. I le su e ina o le fionga le atua. I le mata upo e whaatau ia te ia. O ia le sau alanga I le vau. Amen. La tano e isa ye lua iva. Isa ye lusfuru iva. O le tele o mata upo e whaatau tama le Iohane. Amen. Lo te watu se background. Ai tātou tele I o I. Ua uma nei lana papatiso ina e foi. E Iohane Yesu. A o leo wa lota Iohane. O le false hope la o tama le Iohane. Wa masalo salo Iohane. Ono o le taimi le fo na tupu le auso. O le auso na ilo la tau wha moenga. E sau Yesu e la, o le false hope la vaenga lea. Ono o lai lalo le pule anga Roma ia Israelu. O le lato false hope la lai ai. O lai manatu lato e sau le Mesia. E sau e la veai e se mai lato mai pule nga Roma. O lala a sau le Mesia toi restore Israelu. Lala a sau ia I foi. I le Mesia e foi. E toi whaalau le leia uma mea uma. Back to normal uma mea uma. Toi whaafoi mea uma ma o le a whaato o toaina. O le mawhau la le nā. O le no nofo ma le au so. Le foi na lato fisili ia Yesu. O le mawhau fo le nā. O le nofo ma Iohane. O no o Iohane. Le fatua umana papatiso Yesu. A laua ave lota. O laua loka le whare pui pui. Le ala ua alu sidia le ono masina. I toton, I susu e ngane si ono masina le lua tau sanga le valea. O le ala e tonu nisi. I mawhauwhaungo Iohane. O le anga ke le oiloa. O le ua umana ia wha olono o langa a toa lava. O le ana ia au nai mai sa ili a fionga le atua. E na te moli mau e wha tau le Mesia. A o le ua lokanga ia. Nga ke le oiloa. O laua muli umatangata I o ia Yesu. A le ana te le oiloa. Po o Yesu sa o le pele ai. I le loto lao Iohane, o le ua fail. Ua matana masalo salo Iohane. Ia Yesu. Pe ua sao, manutua o tau, o Iohane atoa futa usanga, to suma tuputa usanga o Yesu, o Iohane. O alu esu le vala awino ngai. A o le ua o te me whaatau nuu ai. Le ua loka ngai. A laua ese ka ngaka laua muli ai. Le a laua ile masau salongo Iohane. Pe sao tangata le ua ia ta ia tangata pele ai. Tuli lola I le la tato wo le tala ala o batua singa ata ia te oe se e tau tino le ata te leo le tūlanga po le situation e Iohane. Amen. Foi mai le tala Iohane I foi mai. Ua whailoa atu ia Iohane nei mea uma e ona so. Ona wala au atu leo Iohane I ona so e toa lua. Ua awina atu ila ua ia Yesu ua whaapeane. Po o oe ea le maliu mai. Pe mātou te whaatari atu ea I se tasi. O le ua tūli e Iohane lana au so o e whesili a Yesu po o oe ea le na maliu mai pe mātou te whaatari se isi Mesia. Amen. O le interesting ia lao le tali a Yesu I mai tali a Yesu I mai. O le mea na whai I a Yesu o le ua atu tangata ne matu autou. Le na utu whatau mwhai whamatala atu le situation o Iohane o lai loka Iohane. O le teimira nei mato I mana o mia Iohane se upu wha mawhana whana. Se upu fo ile le faala e au po se upu fa malo si au. E fa mai le tara tu spa ia. Uo mai ia, fa mai uo mai ia tangata ia te ia, o fa pia mai, ua au ina mai I ma ua Iohane le papatiso ia te oe, ua fai mai. Po oe ea le maliu mai, pe mātou te whaatari atu ea I se tasi. O lea lava I tu waso, ua wha malo lo ai e ia tangata e toa tele, sa iai, toa tele sa iai mai, ma maitinga, ma nganga leanga, ua foa ia tu foi ina ia va ai o e ta waso e to otele. O na tari atu leo o Yesu ia te ila ua whaape atu, I nao atu ia o lua, whaalongo na tari a Yesu na saule o le whesilia Iohane, o oe ea o le na maliu mai. Pe mātou te whaatali seisi. E alu atu le fe au ia Yesu, ai tu nunga Yesu alu fa malo lo mai, fo mai ile lava itu la, a fo itu aso, ele Italia Yesu, ile taimi le nai le au so ole no atu. E o atu, ai tu nunga Yesu alu Yesu fa malo lo uma mai, fa apupula ta waso. Ha ma fai va venga. Ona foi mai lo la I o tala Yesu mai. Ona tali atu leo Yesu ia te ila ua fa pe atu, inao atu ia o lua. Ma whaai loa atu ia Iohane o mea ua ulua vaai e iai, ma wha longo iai, ua pupula tau aso, ua sava vali pipili,
ua whaamamaina le pela, whaamamaina le pela, ua longo tutuli, ua whaatutuina na oti, ua fola ina le tala le i mātitiva. Amen. Tango Yesu ta'u i lau vaenga ia, o mai. Tanga aku fe au alu Yesu whaamalolo mai, ai o lava ifo mai whaapula tau waso, o i tutuli, wa whaalongo, whaatasi ima, mai la tau o ena whioti, wa whaatutu wa Yesu. Lea la fo mai Yesu, o e whaamatala ia Ioane le mea lea. Amen. Ai tango la e whaitau, to inga tala lea, pe tango e whaitau. Ia te o e lava mai ia uia, e pe le make sense le kali a Yesu. E ese ale fesilia Ioane, ese ale kali a Yesu. Right? O la e fesili mai Ioane, i le mana o mia ina ai, e Ioane o se me mapu i ai. Ono o Ioane, o la e lota le fale pui pui. O le mea ua masalusalo Ioane, ono la i le haupo Ioane, a to e sau Yesu, o le Mesia na te whaasa o lotoa mai Israelu. La e mafau Ioane, o le akango Yesu e whaise va venga e ave ese menga ia male fale pui pui. O le ala a whai Yesu se mea, inga ia ave ese menga ia supernaturally, e whaise mea ina ia, ave ese mai oia. Ia pe whaasa o loto mai oia. Mai pua ngā ma mea o lo oia te ia. Right? Ai alu atu le tali a Yesu, I mean if you know e ma whai a Yesu na whai. Ai o le fesiri, ai se hana le whai a Yesu. Amen. O le tele o fesiri tātou te i. O le tele fo yo mafua anga, tātou te le oiloa. Amen. Ai tātou tutu lava ma tātou tali tonu le upo le tua. O ilo tom whai tala noa tua, i le mea ta o le false hope, po o le wha moe a se. O le tātou mafau fo i le i e whai e lea tua mea supernatural, ma mea whai e lea tua mo tātou. Amen. Ai tango Yesu, to e wha fo i lava Ioane i lea. E se ale whai ngora tali a Yesu, a e whai tau waila, e le o se tali le na e te iloa e ono mana o mia Ioane, right? I lou lava na ia mafau. Amen. O le mali e, ono o lalo ifo, whamere le tala le tuspa ia. Tātou whai tau mera i lunga i le whai upe lua wha. O le ua umana whai Yesu le au so, o e ka uele mea lea, whai ua malolo mai sa vali pipili, o le whioti, o e whamatala ia Ioane, whamela ia, e manuia fo i se le tau suwai ia tau. Fo mai, ua e na auina mai Ioane, ono o ane ai lea o lana la unga i le moto tangata ia Ioane, whamela ia, no uto o i le vau e mata ini a. O le u ea na lulu ina e le matangi. Pena o uto o e mata ini a, o le tangata ea ua ofu malulu, whauta, o e ofu matango fie ma ua solo lei, o i maota o tupu ia. Pena o uto o e mata ini a, whaalongo le tala Yesu le whaifa mai, o le perofeta ea, e moni o te whai atu ia te outou, e sili lava ia i le perofeta. O ia lea ua tusa mai, o ia lea ua tusi mai iai, whauta, o te awina atu la usa vali i ouluma, na te teua lo wala i ouluma, o te whai atu fo i a te outou, e le ai se perofeta i e na whanau, ai se perofeta i e na whanau i whawhine e sili a Ioane le papatiso, a o lea au pito i tihiti le malo o lea tua, e sili lea i a teia. Amen. O le māneia i o le tali a Yesu ke loa, e whai kaur kuspa ia. Sometimes o ke mawhau, ma i mau pe anga whaapia o le kali lea Yesu nga kali ia Ioane. O le māneia ia, o leua whai Yesu le au so, o e ta'u le mea lea, e le i whaalongo la le au so o Ioane i le tala lea Yesu. Amen. A e whai kauangi o le māngi, mai mau pe anga whaapea nga whai mai kala Yesu i lo ka mawhau, mai mau pe anga whaapea sa whaalongo ia au so o Ioane, o lau whai aku Yesu, e le ia se sili ia Ioane le papatiso. Pero wheka umalama, se i avesi ngā kala, se i mika, se kamo Ioane ma whaamaru si e Ioane. Se i kau stir e lunga le emotion o Ioane, o lai down e loto skama. Se i waku ngā kala e whaamaru si ai. Amen. Hallelujah. Te loa, amen. Ai tango e whai tau le tala lea, pea e tango e te mawhau ai, e te le maualo na winga. Ai a e toi fo i lunga i le whaatino ina Yesu o i o re tali a Yesu,
mana tua peno o whamatala atu, o le olanga ato o Ioane, sa dedicate le olanga o Ioane, e su le tusi e whaatau ia te ia. Amen. A o la na tato ia. Ne se teimi tato te o i tua o na te lere tato ma ta upu. A tato o i tua ile i tusi isa ye luas fumariva ma tusi o lai whaata tau ia Ioane. Na i tala noa mai ia i ma whaata tau mai fumai o leo te awina atu e alu atu. Tanga te awina mai e alanga le vau. E whaalau i leile ala o le mesia. Fumai ia na te whaamalolo i mai ma na te whaapula tau waso. Na te tala ia le tala le lei. Ye matsiva. Na te whaatuina e mali, o lai tala noa la tusina isa ia prophecy e whaatatau ia Ioane. O le mea le na ina ua tupu le tala lea, lai maa salo mai Ioane, le false hope o Ioane lai au mai. Ai tango Yesu ave iai le upu. He gave him the scriptures, the word, le fulfillment o le word. O sea, ono le vala au wina na o Ioane. Always go back to the word. Ele i tango Yesu ave i ailea. Ina uo, ele i ave i Yesu se compliment. Pe o le tala lea Yesu le fai i. Ele i wha alongo la le ausa o Ioane. I le tala lea Yesu fo mai oai. O Ioane o le sili. I le au perfecta. Ele i ave i Yesu se tala i stir lunga se emotions kamo Ioane. Ni kala fo lenga o kuspa me. E wha mi mita ai. I e pe fai fo se si langono Ioane. O le taimile nei, ala no au mea le tala lea, o le taimile nei, o le itu ai ngā launga le lau tātou wa ai le taimile nei, mara to i ngā tala noa ina leo tala lei. O taimi umalava, wafo i wo tangata, tau ma whai e au maile, le vaenga muri lea, e wha ne e tangata. Amen. E kau ma whai e stir e lunga tangata. E maa ngai i o lau launga, Kevin, ke vai au wha alongo ngi lau launga, o le makau ki o lau launga. Te iloa, e whai, e sili atu ia ua ia, o le manuia i o lo loto, ai whai mai se si, makua i o usa o loto lava ina ua ufa alongo i le upu. You know, ono lea, o le upu sa o tonga, it's like o se mea ua fulfill te tonu ia taita. Ai asau ka haka whai mai, o le makua maha ngai ia o lau afoi. Pe sau si whai mai kiau, le ia se kusa ma oi. Ke loa, e le ima se winga, ma kwa le moa soka odi. Ke loa kama nga o kuspam, mar kama nga o lou, o me funga o good feelings fo ie. Ke loa, mar kama I kaimi la vaya, e stir I oinunga. E nga o nga uma, e koe alua, e koe back to zero. Te a uma le emotion. Amen. Tango Yesu, toi wha a fo I lava Iohane le upu, le fulfill, o le upu a le atua. O tātou, pe no fai atu e ele principle tu spaia. Ele principle tu spaia. Awana I se false hope ya te oi. E sau Yesu e supernatural se faingo se mea ya te oi. Ai ya te oi le mafau fau le principle le upu ale atua. Always go back to the word. Amen. Even though e mawhai on a move supernatural le atua, ai awana I tu ua le false hope le na, o lo kango si kipi mea le atua. Amen. I want to keep pia mea le atua. We always go back I le upo le atua. Amen. Tātou toi foi o le tele I o mau. O tele tala no nisi mea. Ai whae tete lava I le mea leo o lo wa. O lo tau mawhai e a foi. E ko inga mawhawhawhore mai. You know, ai sau I a Yesu. Ai talia ina Yesu. So longa le leo mai mea oma. Amen. Ke maua mea uma ia Yesu. Amen. Ke sau loa maua uma loa mea uma ia Yesu. E sao, ai eilo na whainga. Amen. E le whaapea ngā lo sau maua loa. Right? Wha matala leina I tangata. Maha o leina I tangata. I le principle tu spaia. Amen. O lea tua, wa umana ia whaia le tū la whono le nā tūro o le tātou wola leo langale nei, e le ma whaio le tātou sikipia, ia pe tātou te hola. Lena utara noi leo sā, te mana utara toe pai, tātou atasi e lai tua tu si ngā luka. Tu si Marek, kono nam tā upo e whā. O lena tala noi Yesu I le afo. I le lulu saito. Amen. O te mana utara noi I, ono te mana o toe maintain oi. I eva ai, e le mawhai o ngā eski pia le principle o tu spaia.
Amen. I want to say false hope ya te tātou. E tātou te o mai o le mea nea le ino me tangata matoi fo itua. Ono leo mai bole tau nuu le mea no mai ai. To te le tangata o atu stir dunga lako kuspam na le whaalongo ai mea fo ilele. Ngā le stir ngā au mai lunga mo meo feelings. Umala ia koe fo ile feelings. Koe lua ea koe zero. Amen. I whaile mea na whaia Yesu. Fulfill the word. Go back to the scriptures. Amen. Au fo ni se false hope e supernatural mea uma. Pero le nau ta ingo le au so ole nei ai. Fa apea la tau e sau Yesu. La vea i uma mai la tau mai pule anga Roma. Le fo na fa apea Ioane. Ai la fa Yesu se va venga au mai ngai fafo. Le a uo si dia le ongo ma singo kongo fa pui pui. Ale la va le ia. Ele kupu lava se mea le lau foi mai. Si o ko e fesiria Yesu po o io le afio mai. Pe sa o ye pe mak fa kalisis. O kau ma salo yoangi. Pa o fo yang va be. Sorry. Ora mo kau nga sau Yesu ari o uleng kala ia nga ia. Ino ma fo fo ngos kamu yang nga kai mia. Oi, ele ma faina tato ski pia principle to spia. O ila. Lo tu fai atu tato toi fo i mai I. Toi maintain le tato wola fale nganga. Amen. E te sau e te aile upo le tua. Ma ia e ola ina se ola soifua malolo ina. O le afionga le tua fo mai la ia. Na ia fetala ia tu fata o to len ta ua Yesu fo mai. Ua ia fetala ia tu foi o le malo o le atua ua whaapeo o tangata wana lulu ina saito ele ele. Amen. Le malo le o le atua le whaatusa I le tangata na lulu le whatu ele fo mai la ia. Ua moe foi o ia I le po mala I le au. A ua totongo ae le saito matutupu wana le iloa pe na whaape fea ia. A wa ua tupu fua ia I le ele. Ua mua o na lau. O no o le ilona funga mai. Muli ane foi, ua iai saito matua. A afu le saito, ona sele loa lea, a wā ua o iona po e sele ai. To o tele tangata, no uta ua, nā tau te tau mawhai e nofo na leo mai lava e sele. E le mawhai ona e sele, pe a whai e le o iai o le malo la le o le atua e le mawhai lava ona e skipia se principle o le atua la ua whaatusa lava so se tangata lava e fia ai whamarita tuspa ia a e le ngalue e te le ai a ua la te violatinga le principle le na alu e ngalue ona e ai la ia ai a ua te whaatali e te le ngalue e te o la te fia ai na e whaatali la ia I le atua e sau supernatural e au mai sau mea ai ma e tango au mai le tusi pa I fo mai le atua na e whawhanga le o leva Ioane. Amen. Sa la vea e le ia Iona. E au mai au mamau kusi ngā le move supernatural le atua. Le whawhine le sa whapeona. Ya Elisaia, le sa whapeona whaatumuina le sua au ma whalaoa ma o wawenga umawa e au mai. E tau mawhai, hai le iei sau mena lulu. O le ua e mana o I le atua e move supernaturally, a le ngalo ia te oi, e iei le principle na mai e le atua. E se tasi o li, e le kalu lava ngola leo langa le ngei, e ola lava le social welfare, lunga o langa a koa. O lai wha moe on tō whawhine mo na uso, e tutongi tō whawhine mo uso le me no foai, ola le benefiti vaenga lai nei, ai a olo na alu, saufa mai e no whaakua e mga e whaakau le whale 5 miliona tā la. Le ua mana o e whaatau le whale 5 miliona tā la, a laele I mawhaina o lana ia. Lana o le ola wha moe e istangata. A ua lai te ita le whaingo la utala. Right? Because o le telo taimi, o le print o le mindset le na o tangata lo lotu, lai wha apea lai tau, o manui o le atua, I le false hope le na, okay, saula le la ukanga o whai le ngole atua, mai le whale fikusu 5 miliona ka la. That's a miracle. E whai ele atua, a ua violate tātou le principle le natural, e to tō, e te a, sele muli. E tātou te whiola ma lava leo langa nei, e o mai lava le teimile nei, o lea lava fo o te whai e ila o ministry, e o la fo ia nei tangata, a o le winga la lau tala, e le o to ngia o o ministry. Il mātou mawhtanga nei, e le o ngia o la fo ke ola ui le principle o tuspa ia, alu Kevin, alu o e ke ngalue, e ke ai fo ia o ngā ruenga. O te le o mana o e violate le principle le nai, le taimile nei, se ia o lava le taimi a, ia si iwa mawhaina tutongi au, ia na whatu a mawhaila, ia no o move lana whamarita le tuspa ia, o e tā la le tara lei, e ai maritala lei.
Amen. Lona winga me faina o me ile principle na e se taimi. But at this point, o la ele ma faina o me ile point na, o le lava lau te aya uia ile, nga lue a ulima, o te aya lava uia. Na lava fo waso le aso, fainga luenga sea, o le principle na na mail tu spa ia a ele nga lue, e te le ai, awala le violatinga. O pe no fai atu, awale mai le false hope le na. Ono le tala le lewa fai le toa tele le taimine e te wha alongo tu ngofo mai kako wha moe ile atua e supernatural sa o supernatural ne atua o le miracle la ma le blessings o leo te tau mawhai e toi wha a foi oi o le wiolo le atua e te ola ina le principle o lona malo ina ia e fully supply ina ia mawhai ona e manuia i teimi uma pe ono whai atu lau kamanga le ola i le social welfare ola fa solo atoa e fa moe ia fo ilo no uso mto fa fine e tongina le me ai sau fo mai ola atatalo ile atu e believe e fa atau le fa le 5 miliona tala e mana ola la wala tu fa longo fo ile word of faith tu pulo fa tu fo mai okay alu loka kalo fo me o ia wo fa ko kuanga ke fa ka ol fa le fitu lima fa ilo ile au na le tu se fa nga fa ia fa uso ile work Nasea, ele mawhai ona eski pia le principle anga whameritala tuspa ia. A waia e mua na lau. Amen. E mua so na lau. Ono o le ilona funga mai, mulumuli ane foi, ua iai sai to matua. Ele mawhai na e oso wha akauda whale 5 milionga, a ele mawhai anga e ola oi ia mo oi. Kangwa oi ko kongi sa uia pili. E wha lango i uso matua wha fine, ai manga o stretch le faith le mea tanguta. O le atua, peno fai atu e iai lava le principle wa mai e le tuspaia. Tātou la, tangata kerisiano, tātou toe fo i lava i lea, ile principle le tuspaia. Tātou te feola ia so uma o tātou tangata na fai e le atua, ia le ta iala tātou te maua ena wha amanuianga. O lea, o lo wola le o lo walu te fai ngā ruenga, e te aiai whangai lau whanau, ma whai mea lai whai mai elea, se i o fo ina si itia elea tua, e mua funga, e mua na lau, sauro na funga, se i o ina matua. Amen. Ona whato a o la i elo mea lai wha mai, ona afu le lai wha mai a afu le saito, ona sele loa lea, a wa ua o iona po e sele ai. Amen. E iai le taimi o le seleselenga o le upua le atua i o tātou loto. Ia, pēla na utala noa i le taimi lea e, to tele o tātou, i le amatanga mo o tātou wa o nga, lena te whanga ina ilo tātou wola whale anganga sa to tō ai. E to tele ni se turn up e hoi meeting le o whamatala ina tunga le vaenga lea, a o le isi i tū lea, e mafu ai ona le malolo nisi. E tangata e malolo peno whai atu, o te le o whaapea o le whao ngā ina le miracle. No, o ha o tangata o te tali tonu i miracle, even me, no over I love yo umata, i va venga na tutupu numa umata. Amen. O aula, o matu o tali tonu lava ngā lui o le atua supernatural. O le tele o te me ngā lua i le atua supernatural, tau ma whai le atua ina ia wha tali tonu tangata le tali tonu. Ai le o le tumutumunga le nā, po o le peste le nā le atua mō lona atali i mō lona whawhine. Ole afoi. O mō mea i o mō meo vāvenga. E māfua ona o la ua go through se tangata i ni tu i tau mai ni whainga tā o leo langa. Po le tangata o laua mai ua matua le ma whailawa. Ila le tangata sa mai e le i whaalongo i le upu. Le i whaalongo i lona upu i le afoi. I le upu i leo langa atoa. Au laku o ke kalo ai. E le mana o mia le tangata na se healing. Aisea, ona ele i whaalongo i le upu i leo langa atoa. Na te mana o mia le mea ta o le miracle. Ona ea, e ta tauna i eise upu e to tō i lona loto e whaata tau le healing. A o la ina mai, ona apala i le upu na o le upu le na e tupu. E tupu le upu le na e oso ona lau, se i o ina matua, ona mawhai lava le o oi ona e tali tonu o ia mō loufa a malo longa. Lala mana o le atua, e aua tātou te violatinga le principle na ia whai eile lalo langi. Na saula i o le atua supernatural e tau mawhai e fix mea o le tātou wola whale anganga, ono le tele o taimi, i o tātou te le ato atoa, ai pēr no whai atu le se ato atoa. All of us, aua ni o tātou iaile mea ta o le false hope.
po le whaamoemoenga lea, whaamoemoenga se. E sao, e whai miracle lea tua, a ie eiloa, e toi fo i lava i le upo lea tua, e pēr no whai atu. No whamatala ina le tala yaso la, ia eile, le whata oto fo le whamatala Yesu, le tuspa ia fo mai o le whata oto i le tangata poto, ma le tangata valea na whauro na whale i lungo leone, right? Ina ua whau le whale i lungo leone, saula i o le matangi a tasina a fia i le whale na i lungo leone, le funga a fia le whale nga kūrungo le papa, pa wale ese sengo le ese sengo whaavai. Amen. Ona saula i o le atua, ona le whamatala ina Yesu o le whata oto, ma Yesu, o le tangata valea le na le kanga whairu le whale i lungo le, o le ongi. Amen. Ia, no fai se whaate ta inga yaso la i lo ola ifo i la aso le teimi o a whao vale lia o ofa i teimi nai tu ato le ivas fulu ia o le mato a inga la ia i Samoa e whai le mato whale piliki ia e pelanga o mato manisio nai a inga na i mato nu usa i le whale piliki i la aso ia ma losi fo i le lea e ila nisio a inga i tu ato mato ia e vai lava le afo i le pala i tuina ma a o la wa o ku nga kam e pai fo le vai kafe a o la inga i le kemio le falenga e pai lunga le vai kafe wa fi la fale ona ainga ona au mai lo la io ainga na o tinama ta ma tu on mako fale la e pe ona na sulu fai mai ia fo in inisi o mato ainga i tu tomato o mai lo no fo mato fale vai aso a ko o ngofo mako fale la ga ya nginga le fa inga ua uma ia ke mingo mai en mako fale ia o mea uma fai me ai le i mo mato fale na o sina taimi lava na mapu mai ai ina ua uma lo ala le fa amen ia ona toi nga i lo la i o la to toi o lo toi fa la to fale toi fa la to fale o fa la fale mautu watu po fale o sili atu na malosi toi ua sui fo ile me o fa woi fale wa matang kuku waku i kua ile mea laika uma loma me o la i mo mea ele ho o tuai le sami ina ia awana ia a fiola tu fali o le tangata poto la nana to alu ko e fau o kangaka la lenga e fo inga isi ainga ngo aku fo ia ko e fau wa fale le mea langa iai ho fo ila ile fa ko e sulu mai fo e uma o ke alu ese mai sam o fa ia le mea nga o le fa sulu mai in mako fale ele o nga la fa pe o le ngola utalo se o nga lu te fa ia tuai e sa o tati alofa ai o le mea whaavalewalea, lo suru so o mai le whalo leisi. Ai ono lea, lena tu watu lea vanoa tala whea ngai, e te alu ai, e ta pena lo fale, ma fauso fale mautu. Le o kere ai un mako fale, o leka o vaku le point. O kere ai un mako fale, o leka o vaku le point. O le winga o tala. O lena watu lea vanoa le tele o aso o lena alu le tangata lea. Ai le alu e fause fale mautu. Ai la ko fo ya ko e fa wa i lunga o le vai kafe a ko e angi fo ila le fa o ko e sulu mai fo ila ilo o fali e pe fa pe na fo ila le ka ko ola fa le nganga le mele ngai o ke lola o kama le nga fa ulonga fa le nungo longe onge ai nga learn le so nga langa le songa ai nga onga umanga ai nga angi le fa ma le pero fa le nungo longe ai nga sulu le fa le o kama le nga ku nungo papa wa pa unga fa le ku ai nga sulu wa inga ka nga onga mapu yai o le tangata potola, o na mapu ina le matangi, uma, o na alu ese mai la ia, o na alu hae la ia e whauro na whale ilunga le papa. A wangi i koe fo i leonge onge wa langa ngwa wa ai mua ngai loa, o langa ilunga leonge onge ai malepe. Right? O fo i le toi fo i lunga leonge onge, e le uma matangi o leo langa le ngai, ka usanga ma makangi. E koe a afia foi, ma afia foi, o le tangata valea la, tinganga i loa o lunga o lenga malepe ai koe fo i ai to e fau e ngalunga fale. Right? Ai o le tangata poto, o le taimi mua lava na e sulu mai ai. Le loa maua lo mapusanga. Amen. Mo na taimi le na storm na sau. Wa la loa pasi le storm. La loa to e lau le leile o langa. Ia e matahala lo le taimi nei. Alu lo e fau la loa fale lungo le papa. Whaape na fo i la le tātou sa valinga fale anganga. O te le mana o lo langa a toa. Ya te au, o te le mana o sulu uma mai tātou, Kevin, ka kalo o kaimi umai ko ke mamai ei, ko ke whai mai, Kevin, ka kalo mai mo au, o te le o whai atu e leanga, o leo te watua le whaataita inga, a whai wa e sulu mai le teimile nei iwa lutia lau fōlaunga,
le te sulu mai se mapusanga ono o tu atu la ia fesoasoani atu ia te oe ma matou uma lava au kerisiano. E tu tu fatasi mo oi e pui o le nei taimi o le matangi. La no lawa afia lo fale le matangi. Right? Ai uma lau matangi le nau e malolo i pole a foi se mena e mana o mia se breakthrough. Na e mana o mia te sulu mai ai. Awa uma. Aua lana i ngalo ia te oe, aua ke koe foi le one. To e foi lo e faulo fale a e poto. To e foi lo e faulo fale lungo le papa. Lungo le upu le atua. Pei foi o mātou. Mia manisi i walo i le o mia uma faulo ka fale lungo le papa. Amen. Halo te vatua se fati tainga. Tātou uma lava o tātou tutu le upu le atua. Amen. Ia e wha amalo sia lesi uso. Hey, sau lungo le upu le atua. Sau le upu le atua. Go back to the word. To e foi lava i lungo le upu. Amen. Awana i pio ringa le lua relationship ma le whailaunga ma au ma sesi lava. Pio le lua relationship ma le upu le atua. Right? Ona iei taimi e lu i tau ilo o langa, e le iei ngā Kevin. Po o ai lava e le ima sesi e ngā keimi ke go through ai i whainga tāmati i ngā o leo langa. A o le taimi le nā, o laua iei le wha vai mautu o loto, o le upu le atua. La laua e mausali i lana upu, o laua iei le me te taula i ai, na o sina taimi lava na e mapu mai e taimi o whainga tā, ma taimi o ti ngā i le whale lea. Amen. Na e mapu mai te talo o talo sanga. O te leo whai atu tāwhile. O leo te talo sanga. Hey, a whai te mana o mia se talo. Message mai. You know, I always say message mai. Ona te talo atu la ia mo o tau. Pa o te le manao e te tū maua i nā. O lo wanganga nā whai a ongor tātou mta upu. Aua ne i o tātou wā. Tū maua i lava le mea le nā. O lea, o le kama i mea lava. Kangi o. Kama i mea lava. Kangi o. No. Lai mana o le atua ia si itia lo tu langa le isi la sanga. E le manga o foi Kevin. O mea uma lava, ia fai mai a Kevin ka kalo Kevin. O le kelo kemiko ka fai mai ka kalo. Lai moe Kevin. Lai foi e fia moe Kevin ia. O lau tau iloa. O le foi te pisi au i au fe au manga aluenga. Amen. Ia me tu langa uma nei. Ai o le mafua anga le nai le na fai tātou wa o onga. E a o ai i tātou. E whaalango lava oe ia te oe i le upu le atua. Ina ia e tupu i le upu le atua. Amen. E eira le taimi wa e le ngā whatia i le matangi. Amen. Sulu mai loa. Amen. Pe te sulu se isi o uso a whaaleanganga. E te mapu i eilo na whale le nā taimi. Ono lai solid langa ia whale. Amen. Ai a uma ia o pasi nga makangi ko e fo ile upo le tua. Fau ai inga ia ko e sau o le ise fefe. Amen. O la aso ke minga lai ka ke popole fo ile tupu lo se me fo ile. Ia oka aska ku lo ko lua. Le mere le wa kupu wa ka usau le popole. Ar ke minga ke fai akunga. O lai ma ko ma losi la volo to lua tu mau le upu. Fa ma losi me le lo to lua ia ta na taimi. O la o mapu atu i lo to lua na taimi. Ilona fale anganga. Lawa tu mai whaatasi mau, mai ngā pasi o ngā makangi, o umalei ngei, ho koe foi leo hau, to e whau lava lo whale i lunga o le whaatua. Asea, ina ia aua ne ia, ne o wha moe ka ngaka i kemi uma, e whaile mele mo, o le mele o ti ngā ngai whai whi au. Amen. Tio kala ngoa kasir ngā mai, o le mele wa ki ngā ngai whai whi au leo langa le ngei. Ongo ka kou kirisiano, e fia pepe ai reo langa a koa. E manga o lava e wha asusu al whaiwhi au i keimi uma, e a waku lava e mili al whaiwhi au i aso uma. E manga o, e lesi ka ngaka, ngā leu a kangi halu, e le kama ila haunga al whaiwhi au e keva. E manga o e laku al whaiwhi au e wha pele au mai. La lava e pepe a wha leanganga. A hao ngalu kia wha leanganga, kangi mai si whaiwhi au. Sa hui, o mei wa kukupu ilo o langa mele ngei. O nga whaape e manga o e mili anga i e whaise au i kaimi uma. E manga o lava ea, o la lava e fia pepe. O te le mana o te whaape nā tātou Bible Study. Te le o te mana o tātou Bible Study, i tangato o tātou Bible Study. E ola wha moe miracle. Lai me tātou te le ola i le pesta lea tua. Live according to the blessings. Wha vaelo tātou ola wha lea nganga i le upua lea tua. A hao ona e mai, au e koe sa ili se isi, sa ili le upua lea tua. Amen. A hao ona le ise mea, tu le upua lea tua. Amen. Halu ilunga la sangale nā. Nga ewa aila i o le māngai i o le ola i blessings a lea tua. O le maka ngō fie i o lo ola i whaamangu ianga lea tua, man. Ia.
Auna o le telo taimi, e le iai o tangata e te mana o mire so soani. You know? Ke rolo o kalango o whaapea le si, pea wa ika ka male o Kevin. No. O te leo mana o e tū mau tātou le la asanga lea o lea. O le ua mawhika ngisi. Hei, tātou o lungo le si la asanga le upo le atua. Tātou o si itia lo tātou nau le upo le atua. Pea no whai atu, to a tele nisi au nā le atua, wa levanga kaunga moi me ili loku resi keimi. Ai onga o ka ngaka o lalawe manga o e ku mau e mili ala kou. Keimi uma a whaifonga kalo a fiaika keva. Fiaika keva. Mai, tupu. Tātou tupu whaale anganga. Tupu ilunga. Ai a whai on menenga ikar kau sangalen ke ngi lai ke ikar ke mingi. Leila ngai mailo wola whaale anganga. Ngai mailo wola whaale anganga. Ko e fo ile upo le atua. E leise mea ta o lea. Aua ni o tātou yele false hope le nai ati tātou. O ka ngaka o le atua. Wai full expectation nga ka ngaka. Lai whapea. O yo Kevin e makua i le lei akoa Kevin. E le false hope le nai tangata. Lei tātou umalawa. Tātou woe ola i le upo le atua. O te le o ina o tau te follow ya Kevin. Leo te tango e vatu le upo le atua. Yo tau follow le fionga pa ia le atua. If it's not in the Bible, aua tātou nuai. I also give you the scripture. Halu ai sa ili. Sue. Fau ai lunga lo fali. Amen. Ia tātou wha moe. Auani o tātou toi wha moe. I isi tu. Tātou toi fo i lava i le upo le atua. Pia no whai atu. O le nganga pa ia, o le whaia onga. Amen. Ai le ai mase winga o le whaia onga, pe a whaia le alu kamitiki a onga i le a onga. Le winga o le whaia onga le nganga pa ia, ai whiu whaakani mai o e ke le alu aku. Amen. Le winga ke whai mai o le whaia onga le nganga pa ia, ai le iso kai me ke alu esu e le upo le atua. Amen. O nina o e le upo le atua. To tele ni you know, some of us le wa matona fai lava o Bible study. E te loa lava le te me tala noa mai ai le upo le atua. Fa me tala tu spa ia e mu o tatou roto. Amen. No tu al tu sia Luka. Amen. O Luka le fai o tatou mata upu. Luka le ai. Ese Luka lo sumar fa. Amen. O ile sa valinga u kama ye no o tu mai Yesu. Le nga sa vali e o mai Jerusalem e o e mag le au sa to lua so o Yesu, not part of the 12 pa o so o Yesu tangata na munumuri a Yesu ma tu ala to le taimi le fa mtala fa pupu le tala ile taimi le tala le o le e fa to a umal mali o Yesu le foka ko e ku Yesu le to waso o e pe o le a foi e pe o le news ke le ya i kokongo e pe lava le news e pe o e fa longo le news o le coronavirus o so o mai le la langi pe fa pe ngala le popular le news le ya Yesu o no le no sa maliu Yesu le mata u ti o me na fa Yesu o le la wo ko e ku mai Yesu o le ala wa kalango e pe o le news le kalango o mai le lalo langi i le i ku uma le kalango le pero feka Yesu ren ko e ku mai le ala ile au so le o le wo no sa vali la wala o le o matala no ile mele kalango mai o le ngal wa ku mali o ku ya mali ka ku o fa pu ile afu le ku nga mau le ko Yesu ala nga foi mai o langa ya o le ala sau Yesu matala tu spaya foi mai o sau Yesu join le ya foi ya o kama ye ko do le sa vati. Amen. Foi mai lai fa auto foi. O le to luo i la tou i le aso i le ai o e mau le ngoa. O lo la va ma Jerusalema e ono ngafulu o se tatio. Sa fa tau tala i la ua ia mea uma ua faia. O le fe tau tala i ma fe su e ai. Ua la fe tau tala ai ma fe su e ai. O na fa ala talata ma yei leo Yesu. Wo fa atasi ma ila ua. A ua punitia o la ua mata. O lea ua le iloa ai o ia e ila ua. Ua fetala i atu ia te ila ua. O a ea ia upu ua ulua felafo ai ai. O ulua o sava vali. Ma ua mata fa anoa noa. O le tasi o ila ua i ngoa ia Kaleopa, ua tali mai ia te ia, ua whapea mai, pēna o oi ea le au mau, i Jerusalema, male le loa o mea ua tutupu, ai i ona ponei.
Amen. O lo sau Yesu join le savaringa kwa mai le fsi ko Yesu me nga ke lo kala ngoi mo lo fa u e va penga mo fa ngo ai fa mai pe nga o nga kala ko Jerusalem vai o le kala ngo mo nga kala corona virus ali e ke le lo o li Kevin mere kala ngo nga o nga kala ke le lo me le ku pungi usila pe fa pe na mta u pule o le kala ngo ko Yesu la me le ke lo kala ngo me pe nga o nga kala ko i o isala e lo ke le lo me le ku e fa tau tala no ina la te fa tala no na fa matala mai lunga ngaia sa wa fa matala ngor tala fo me o tala fa matala ye Yesu tu si fa tau le perfecta ma me fa matala ya te ia o le matongo fiela ino o mai I fa pupu de tala fa mai foi upo e lua fa fa mai nga sa va vali lava ai le ma se so ila o lo o Yesu le la au ringa ko lua o le lei ai o aku e makwale loa au ringa o Yesu la tu sa vari le la ko kakalango la la ufa matala ye Yesu ai la le mena tupu yo la loto amen o ile te lo fa me fa upo tolu fa mai ona la ina o sa Yesu faile a reto matoi moula io Yesu ni mo ile lo mo ese fa mai la ia ona la fe tau tala ia ile ele imu e o ta loto I tonu ya ita ua ina ua feta lai o ia te ita ua ile ala ina ua faa matala mai foi e ia o tusi ia te ita ua amen o faa matala ye Yesu perfecta o salamo ma tusi fa tau ya mose la tal no ele vai ngai lunga tu fo matala uringa ia ele imu e o ta loto I tonu amen e ile te me te su e tole tu spa ia e ile foi upo te tau o tuai ke fa longo ku lo loko o la wa saule ori wa mu ma se me te tonu lo loto o la wa tala no ale tu I lo loto ai alu su ele fiong pa ia le tu o le te mi la ve tala no tu ile tu ia te oi lo fa te oi ko uma isi o fai ka nga ku spa ia ai no foi na pe kasi se foi upo tala no tu ile tu te oi au ko por le si vai nga to lo fai tanga no foi na se itala no atu le tua ia te oi me ana fita no to ile tua se I uma le me ana ta no to ile tua wa ile te me la watu le tala no le tua le me nga ala we como fai skip la ve como fai e fai fa religion e fai ngole me o ye ke ma e fai ka mo ku se yo ange se uma yo ange mo nge yo ange lua ka it's nice fai na e fai tau fa pena a ile te me te fai tau tu ye fai ole upu mua nga wakala ngo ko ile ku ele fai ka ngo fai upu mua kala ngo ku le tu tinga nga ngo fo le nga se awana e ko e alu se sila asanga se ono le nga pa ia o io le fai aonga o la utau ma fai fa matala atu matau tala no atu matau tala atu afionga pa ia le tu amen o la o tu le nga pa ia te oi e te fa longo ina I to tonu lo loto amen pe yo kama ia ingo o mai lungo le hala kala ngo me kama la fa makala Yesu ri kusi a mose la pero feka ma kusi fa kaule mesia ayo o mai ingo ua mau ese Yesu kuma soli ele imu e o taloto amen to te lo o afion pa ia le tu e ngo malonga nga pa ia ngo ma Yesu ele ai ma se winga amen na o le nganga la vo le tu e ma faina ia fa matala ina e ma faina ia maua ma ona tatou maua mai ele so si o le upu le tua amen allow le nganga pa ia e fatanga e te lua faitau fatasi ma o fatasi ina ia aua ia e tupu ile upu le tua ma si itia le la sanga oi amen that's the whole point of tatou Bible study si itia lo la sanga ma tatou la sanga auanga e ku maua ia ka asolua ia Bible studies kamo Kevin ia asolulu ia Bible study ai ia ka ko aku ia uma ngayolanga pauanga lau me fai ele ai ma se fua amen ai tama fai e no foi lalo ma practice le upale tua fa welo fale amen e ona ingalo ia to ele se me skipi le malo le tua e mua na lau saule funga se ia o ina matua ona fai mai la ia ona fatu o mai la ia o sele por sele ngol upo le tua e mana o tato umalava ka ko ke manga o sele nga o to tole upo le tua ele ai sau sele nga e maua pe fai e male pe alo fale e sulu e sulu or ko next door mal e ko ar ko fa wa mianga e kasi ko male pe e ko alu ko sulu o ko la ko fa wa ile mianga e kasi ko fa wa alo fale le ai amen ele sia wo ngai masangia nga mga ro ka mai e moala nga va o le sia so er ka malo wo fu lo le nga lo nga vai
o le anga la longa vai ho le ka longa ho le anga longa vai so me Kevin nga o mia lo so swangi so se imor ka vao anga le anga lo fa ku okay o lo mo la nga vao mo ale la nga vao le la nga vao la mo e ma ko ma lo le la nga sunga e mo vao ingo o la o le siaso ai ki o fa merkala la ko ma ke tu ka o se e ka ngo mo ka vao ai o ka fa ka me ai ku so la wo le la longa vai a lo manga o ka ngo mo la nga vao o fa ku le se o so vai e la o fa me nga ka o me vale al me nga la fa oi nga wo le lo vai so lo sunga lo mo la vao o ko fa vale amen ja ku sa la wo o fa o ma fo ska ka ke no sa le fa ya ku ngala o ngala u kala ala wo o le message o la u kala ma fo ska ka ia o le message le na aua ke fa moe mai lava ya au pe ke fa moe I fai fe au I ke mi uma aua ole aunga mar fa moe tau ma fai e oi ona e ola oi ile upu ale atua mea fu ile na e ala ino o nau au e o le upu ale atua ele kala vodi ya sola fo mai ai kango e no e avele I ai tasil tangata ai kango avele I pauanga le menga ke faianga le kasia la so ai le right ai kango ya o le fo le tangata ia lo fangota right e ai so umma o sea o fo la wo lo fangoka kai mi uma ya lu fangoka mai a lo como fai la le fa fanga avele longo ngo so uma lava la vakwa le ngale fa mo me le ia vakwa ala le mele o ina ia mafai ona e loa o ia lu ke fangoka su e fo se metia te tau sami ai right fa pena fa le nganga o le winga le na tato Bible Study e o ia ma o ia ma tato wo le fiong pa ia le tua ina ia mafai lava oi ona e sulu lava oi le tus pa ia le fiong ale tua e te sulu ai ila na upu ia ngai le koi vala au mai lola ia ke au ke koi vala au mai Kevin ka kalo mai moa wa sea o laua e ola I fa manu yanga le atua o laua e ola I principle le tuspa ia amen that's the whole point o le mea atoa lava na ia tatou ola le fiong pa ia le atua e wa ka ko ke ola fa lango you know a o le leilo vai susula sunga moa lau vau amen ai asi ile anga lo vai ia ngai sulu mai la io kana ko moa lau vau amen ele tono le tusilia amen ole tasi o vaenga to tele nisi la to tele fatinoina ono mafuanga mai Kevin ele mafainga o fai o lo upisia o ele isa o kaimi ele isa o kupe o mafuanga ye mafuina le lulu ma sele pe mafuina le ona lulu tangata o la to excuse le na ele isa taimi la to te pisi tele ni mafuanga I tono le tusilia ale fai launga suma tasi non fai upo fa Fumer fai upo fa o le na te mana tu natu I le matangi e le lulu saito e ia o le na te vava ai fo I ao e le sele lava o ia amen o ilo te fia tala noa tu ai ya te tato te lo taimi o le wa avere tato va ai le tato tupe maua wa tato va ai le matangi ma le tūlanga o lo I le soifuanga amen ma mea wa tato le lulu ai wa tato le lulu ina yo tato taimi wa fai ma excuse wa me ia le so kaimi really te le yo lo kaimi ngai lunga lo Facebook ke le yo lo kaimi ngai kingo fo ai o le ke le pe pelo yo talana tangata fo me le se taimi fai tau upo le tua that's a lie o le te le yo te mai mau le tato se feo lai mo ya o e o ya o ke le e o ke mi o le fai ka kuspa ia o le ke le yo ke mai mau so e se la le tala le fo me tala tangata e le se taimi su e le fiong pa ia le tua e mafuana le se taimi ona le o se priority lo wolanga e te le o faataua ina lana upu ai a ho le e faataua ina lana upu fa kula ukala e o lava e kausu e mese kaimi fai unga luenga sia wa makua occupy uma lo kaimi le fiong pa ia le tua o sila kaimi ke alu e fai me ngai o nala te le o tatu taimi te le o taimi tatu te falu le la matal tu spaia o le na te mana tu natu le matangi e le lulu saito fa mai le matangi e le lulu saito e ia
o le na te vava ai fo I ao, e le sele lava o ia. Ua vava ai le tangata I le matangi, mau whai mai, ai o va ai le savili o ngai yaso. O va ai le kimo o ngai yaso, ia kako o sa ia se I o kai au kako o e lulu. O iska ngaka, se I o kai au, e umai foa, e le lulu a. E sea, e tolo po umala tau mea, onga ule tala fea ngai male taimi. Amen. Wale eise taimi e whaalu. E tolo po uma mea uma. Whaapena foi. La kou e va ai le au. Whamai va ai le la asau le kimu. Ie le au nganga lulu sai kor kemingi. Ma le lulu ua ia se saito. Na whai mai la ia. E le eila selselenga. A le upar tuspa ia. E le ulangia le atua. O le me te lulu. E te sele. Amen. La fu itala no ilo wola whaalea nganga le te ola le taimi nei. Aua na e whaapea te talia Yesu ma e ka whao leo langa. Ha e laku runga langi, e laku e ngofo se whale, e laku fulfio le lafo, le tala Yesu le na whai mai. O lo o iai mo meo a, o lo o iai mo meo mention, o lo o iai mo meo a, whale te tele le maa lo lo tama. Le tano Yesu mo meo mention, fo mai o la iai le whale lo tama. Fo mai a, ua umana sau nia mo o tau. O lala iai awalangi e whaapea oi o ke laku runga le langi o le makua I ke lea la useleselenga whaafenga e sele pe a whai le ima se upo lea tuonu tu utoni ate oi 0 times million equal 0 right tato Lord principle na I po numera na o le tasi whaatele I le miliona e umai fua e 0 po le 0 times million equal 0 right? Fa pena fo ile atua ile upo le atua fa ile se upu tono lo roto. Fa tele le miliono fa manu yanga le atua. Amen. No word times millions of blessings equals 0. E te fiula, e te aluatu lava, e 0 lava le tali. Mena ele na fa atu e lu de taimi le nei, to le upu tono lo roto. Awana ito yeise false hope, awana ito yeise tato tilo I leisi tu, aia e tilo I principle tu spaia, ma blessings ale atua wa umana au mai. Ye hola, awa vatu fo I peno fa yatu e fa moe, ia le puinga le atua ia te oe, I lo savalia lea, ma lo wola lea I ta iala na au mai e le atua. Amen. Na tātou whaitau le tuspa ia ina ua whanau mai le tama na sa ili e rota e whasioti ai whamai wa saule a ngelu whai I ai ea ave le tama ma sola I oi ai afu I oi ai kupito. Imagining ana whaapea o lena wha moe lava e supernatural le sau o le atua e ave le tama. Amen. Ai le wha longo le mena whai mai le a ngelu si ina ka mai lunga sa vali oi ave I o. Le lana muli ai. O la lava na muli le ta inga le anganga o le atua. O na mawhai fo ila ia le atua na whaatau nuu lana puinga. Pei fo o tātou, le o langa le nei, o na ua umana vai atu le fo mai ate oi. Au e te toe aia mea aina e te mai ai. Ai sau le skirisia no whai mai, o te whaatua I le atua ia, e na te whaamalo mai uma. E whai mai e malolo I mai uma. O lai whai atu e mai le melo lolo. Ala lava e mawha mai e wha malolo na I le atua. Mea ngaka o le wha valea. Yeah. Because sometimes we need to, be straight up. Right? O whendai le stangata. Pa, ia waia. E straight up ala no o le mea ta o ana ta o le wha valea. O lo I lo le me mai ai. Na e whai mai la I le atua supernatural. Ai le o iei fo ila se upo le atua te tonu ia te o te wha atua ai. Awa e wha moe la me le atua supernatural mea uma. I mea uma. Alawa au mai le mea natural hi o lea o ia. Awa koe aia na ngai mea ke mai ai. Awa toi ai le na mea no lono. Ia maisi mea ai le tala fia ngai. O lawa au mai e le atua ta iala mo tātou. Tātou te whiola ina ai le principle. O le false hope le nā le tonu ia te I tātou. Tātou te wha moe uma I le atua. Na te whia le te le o isi mea. Ai tātou te le o la ngia. Tātou te le o la ina. Le ta iala. E lulu le saito pa u le ele. Whai mai le whai upe lua fitu. Whai mai le tonu tusi nā luka. Ai mai reko e whawhi upe lua fitu whai mai. Ea. Whai mai na moe. To e ala ifo. Na ola ifo le fatu. Na te le o iloa. Pe whaafewhea. Whamai na te leo I lopo le ale te mina o lai. Pa ua le mea o lana pa utu tonu. Amen. Whamai la ia. E ola ifo a matupu se ia o na oso na lau. Alua ele funga. Ho o na matua se ia ho o ina sele. O le mea le nā na na o ile atua I tutono o lona malo. Amen. Ai ono le tele o taimi. O lai mana o le tangata e sele.
ai na te le o la ina le mea lai fai mai, e fai. Amen. Au alani o tātou mawhau wa spiritualize umara te lo mea, ai ngalo ai, le whao ngā ina lava o le tātou, lava common sense o le mena mai ele atua. Amen. Le upar tu spaia, trust in the Lord with all of your heart, don't lean on your own understanding. Ele o whai mai le tu spaia, to remove your understanding. Amen. Ele o whai mai le atua e ave ese lo malama pe ave ese lo understanding. Lai whai mai le tu spaia, e aua te whaalango ai, which mean e whao ngā le tātou understanding, ai aua le whaalango iai. Amen. Whamanu ia le atua e lau sāwalinga le nei a fiafi. Nā no toi fo i tu e maintain, ma toi whaasao mai nisi o vaenga o le tātou, ai le upo le atua, ina ia auani o tātou wō, tātou wō fuole le ngale pia o se whaangongo a tātou Bible Study o tātou talinga. Amen. Mā ngai e le whaalongolongo i Bible Study ska mo Kevin. Mā ngai e le whaalongolongo. Le ai e le o se Bible Study mai se whaalongolongo. Le o le manga o i tātou whiola ma tutupu. Amen. Kevin e lo va peles ka kau mafa mar kako Bible Study. No, to be honest with you guys, ele te mi tātou te pepe i whaleanganga, te mi tātou te tamaititi ai, e for te mi tātou te mātutua i whaleanganga. Amen. O le naunau ta inga le nao le atua, auana i e pepe ai lava. A eisi tangata o la lava e pepe le te mi nei, to siaki lo wola whaleanganga. Ele o ikar whailaunga ki oe, because I don't know you. Ele ima se mea o personal ia te au. I'm just pushing you forward. I le pesta le atua. Tātou wō mai lunga. Amen. Hallelujah. So, akanga so smart. Ka koe fo i lai tātou Bible Study le aso. Le afo. I le aso. I le aso tofi. Ia peo ngai mea ngā fo i le koe tap. Koe oe fo i le wa la over mili. Ar kako Bible Study. Ia ma kako kalakala ngoa al melenge. Ma whaapea i alesi, o sa onga lea, le ua ama kako message ka mo Kevin ka kalo mai o le mereng, o le mea le kasiden ka kalo kau sangi, le fwela koe kalo kuai, le ile koe mga o mira kau sanga kamangi a whai nga kau sanga uma makai mai aso uma le ke message mai kalo mo oi, ua mau maro lolo lalo mai, anu le i whaurunga upo le atua. Amen. Le e so i fowera ka ko me o sa ka ko me ele o yeise me fo le alo ai, ele se me ka o se kulanga hoi le o le tu atu sa o lava le upu. Ono lea, o le nau ta inga ina ia mawhai lava oi. Ona e ola oi, o le mafu angale nana la ina ave oi o mātua i lea onga. Ina ia e matua. Maua sau ngā luenga, ia mawhai ana e ola oi ia. Whape nā fo i la lango tuspa ia. E mafua fo i ona whai tātou Bible Study. Ina ia awane e toi whaalango lango i whai a onga pe whaalango lango i matua whaalea nganga. A ia mawhai lava ona e ola oi ia whaalea nganga. Ma e whaamoe a oi a te oi. See, it's a similar principle. Amen. Hallelujah. Praise God. So smile, man. Ia le tua mātou ta mā whaaftai. E le ngarua lo wanganga, wha malama, wha manino. Aua ni i tauna ona mātou whaalongolongo. Tama. Io mātou whaalongolongo ma le poto, io mātou tutupu whaaleanganga. Aua ni o mātou yeile whaamoe se, whaamoe i langona, ma manatu, ma ia mātou toe fo'i ai lau upu. Ia whaapeona toe whaavai o mātou o langa i lungo lau upu. Ina ia mawhaino mātou o la ina principle o lau a fionga tama, ua umana tu ina mai o mātou wola masoifua whaamanuia ta mālo wanganga rene ia fiafi a o mātou wangai ta mai mālo longa ta unini fo ta mai le asotofi le mātou Bible Study ta mā whapeona ta ia tulo mātou soifua molo mātou wola whaatau no uina lo fina ngalo ni soa fo o Yesu o mātou wole mavala au tu waine. Amen, amen. Hallelujah. Amen. E o tala no ina nao nisi o vaenga o le fionga pa ia le atua. Ya i le tātou sāwalinga, e no o le naunau ta inga o lo nei tangata, e le whaapea o le a whaavavau le tātou Bible Study, ai, o le alawa le teimi o tuai ua whai mai le atua ua, i le koe wheska ko Bible Study a ua, o lau alawa, ke le ilopo a whea, we can be 1 month or 6 years or 10 years e whai kako Bible Study, o le alawa le umi whai mai le atua whai, e whai a kako Bible Study, ai a au fo ila nei o tātou wa, tu maue al nei mea tātou te iai,
waka manga o aka ika ka ke vai o kunga se wa makua e makaukia wa fai ele atua ni mea matau tie lo wola ngolo soifu wola nei upu tatu te launga ina ia matatu fiola ia so fai so amen hallelujah ia maintain na yo lo wola fale nganga ko siaki lo fa tua ko siaki o e po le mea o ngai ke alu ia o nga Kevin ai ke o follow ku spa ia wa iska ka fa penga o mo fonga o follow i fai nga ukala ai le follow i mea le fa metu spa ia amen fo ile tu spa ia fai tau le tu spa ia go back to the word or the foundation or the upu le tua amen ia le a yo tatou roto amen hallelujah ole o to no le tasio para pala na tal no tus pa ia pala foi mai le na pa ulungo le papa me lo tala tus pa ia me tala Yesu na va via na ola la au le na va via na ola ai wa ko e pele la au ona ele te lenio na right ele te leni ya o le mafua anga le na e ala I ona to tele nisi e la to te a e excited al time le fa longo le upole tu yes ai ona ele o mawa ale le yo la to wa le upole tu yo la to roto ele o yese ai to no la to roto me la na ele nge yes amen e kupro fa fikauri ko e pe lo fa to to asea ele o tupu ele o mawa amen e taua fo ile me la tupu mai fafu amen or tato Bible study or tamo fai fa taua matua I fa mawa le upole tu I lo roto o a malosinga paua mele ko ke va ai mai fa fona o le fua a o to tomo le loto la e makua I ka ai ako I le upole tu so o se va engo le loko la wa kami so le upole tu amen makua I le mafai anga ko ya o to I lo mo le ngiu right o vai ko vai le alu ku sa o le ngiu le ku sa o ilunga ea ana fa apea ngai o le a le ku kamala o le ngiu kango imagine fu ngani kango e mes kama ia a o le ku kama ai mai o le fo o yo pro le mango a ko va ile mango la po a ai a faila o la po o nga a o pe o la po o le mo le ku kama o le me tupu ele ma fai ona tupu le ia pe pa u fo le la au asia o le tele la vo le alu le la au ilunga o le tele fo ina o le a o le malosio a ala o le ilalo fa pena fo ila tatou le ola fa le nganga o le tele o le fa nga ino o e le tua o le tele o le tali o le tua ia talo sanga mau ministry ma mea umalava o le tele o lona la sanga e fa moe umalava ia ai tonu o le upo le tua I lo roto amen me na le ino ufa atu ia e nau le upo le tua ina ia to o le upo le tua ia e mawa asia fa afikaia I le tua pe a fa inga kele I fa kele inga la ministry ke mingai yeah ona tele ni mena mana o le tua fa atupu ai le o fa atupu ai le tua sia o ngole la kele la au lunga la hiki le o le ala me kupu e ngau le la au nga ia pe mate fo la au nga o ngola wo kele le la au lunga ai le iso na ai mana o le tua ia tele a e ta ua le ina ia mafai ona ta o fia le la au o le tupo la ministry ma le tele e fa moe uma ia o le upuna tonu lo roto amen ia to la lo roto awangi I pika ko le fakuranga fo mai o tupu e vave na tupu ai wa pe ona le inia fa moe e ta ua o le upu tonu lo roto fa manu ia le tua ta ia tu roto soifua ia malo na yola ia le aso tofi ia tato Bible study le tu lai valu ia fa pe ona ulia I le alofa maleanga le lei o lo tato watua ia il terminei ia o Kevin Ruiva le nei ia tato to e feilo ai ia nava ia so ono swafo Yesu fa soifua ia Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed,
Some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change. But don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.